Jedan od strateških ciljeva kompanije Memprom jeste da bude primjer društveno odgovorne firme u zajednici i da podržava i doprinosi unapređenju kvaliteta života. Mišljenja smo da je Bosna i Hercegovina jedna divna država ukoliko sebi stvorite ambijent da možete u pozitivnoj atmosferi da radite, živite i da sami doprinosite unapređenju kvaliteta života. Naša poruka mladim ljudima jeste da već danas oni sami budu promjena koju sutra žele da vide u svojoj zajednici, da se aktivno uključe u rad svoje zajednice, svog grada, pa na kraju i svoje države. Mesna industrija Memprom podržava različite ideje i projekte mladih ljudi. Vjerujemo da ideje i projekti koji će doći ispred projekta Budi junak svoje zajednice će biti podjednako kvalitetne i dobre jer su mladi ljudi najvrijedniji i najveće bogatstvo naše države. Ono što je nama drago vidjeti jeste da su mladi ljudi uporni, poduzetni i kreativni i svakako mislimo da takve ideje treba podržati.